kuri ubu umuyobozi wa karasisi kari bubere hano mu birori by'umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30, Brigadier General Frank Mutembe agiye kwakira ubuyobozi bwa karasisi. Umwungirije agiye gutanga inshingano z'ubuyobozi, nyuma yaho nawe yerekeze mu mwanya bamuteganyirije. Murakoze. Afande, akarasisi kari mu mwanya kagizwe n'ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'itsinda rya muzika. Amasibo 12, 19 ifunguye. Twiteguye kuyoborwa namwe afande. Akarasisi! Sirajibara! Umuyobozi wa karasisi agiye kwinjiza ibendera mu mwanya.
Oroho. akarasisi uko gateguwe kari mu myanya yako, gahunda zikurikira zigiye gukomeza. Over to MC. Murakoze. Mureke tubyumvikaneho, ayo mashyi ntabwo ahagije. Murakoze cyane. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Shami Elodie, and I'm going to be the co-MC today. Kindly allow me to share with you today's program. We will shortly be welcoming our guest of honor, His Excellency the President and the First Lady, and the President Commander-in-Chief will proceed to the dais for the national anthem and inspection of the parade. The RDF spokesperson will then commission the parade and explain proceedings to the participants. After the military parade, by the Rwanda Defense Forces and the Rwanda National Police, we will follow a cultural performance by the National Ballet Urucherereza. The performance will be followed by a keynote address, which will be delivered by our guest of honor, His Excellency the President of the Republic and Commander-in-Chief. The keynote will be followed by another Intore performance by Urucherereza. Following that performance, we will sing the national anthem before the RDF spokesperson concludes the military parade. The Kwibohora 30 celebrations will then come to the end. Thank you. Arakoze Elodie kutugezaho gahunda mu rurimi rw'icyongereza. Mu gihe dutegereje umukuru w'igihugu na madamu, twasaba DJ akaba dushyiriyeho umuziki. Murakoze.